Hi guys! Welcome to Shaia's vlog. Ngayon po gagawa tayo ng ginataang gabi with suso. Ayan. Ayan po mga ingredients. Suso. Yung panggata guys, dalawa kailangan. Kasi may una at saka may panglas. Ayan, nilagay na yung gata. Tulog, shit! Dito sa top! Ayan. Tapos, kumulo na siya. Sa top! Pag kumulo, lagyan ng bagoong. Bagoong marangal. And then, magic syrup. Syrup! Tapos, takpan, pakuluin. Pakuluin! Tsaka ilagay na po yung gabi. Gabi. And then, ayan, pag napakulo na, kasama yung gabi, ilagay yung, ayan, pag napakulo na, ng to the higher level, ilagay na po yung suso. Yan, halu-haluin. Pagkatapos haluin, ayan, ilagay yung snail. Kumulo na, pati yung snail. Lagyan na ng gata. Ayan yung pangalawa pong gata. Uy! Shh! Ayan. And then yung siling labuyo. Mix all together. Oh. Ayan, kaluban, takpan, opak. And then, pag naluto na yung ginataang suso with gabi, ganun. And next po yung pritong, ano na yun, tita? Karne. Ayan. Ingredients, ayan po, pag halu-haluin na. Ay, nagod sila. Nagitiran dito. Madami na sila. Wala. Ayan, lagay ang pamints. Pamint! Just yan. Magic syrup. Rapapapa. Aray. Mix. Pag-halo-haloin.
Ayan, tapos na. And then, lagyan na natin yung kawali ng mantika. Dito yung baba. Yan. Pag mainit na po yung mantika, ilagay na po yung karne. Karne. Magpiprito. Prito. Yan. Tapos, pag golden shiba na siya, paliktarin na. Ayan, pag golden tuloy. Golden shiba na siya. Alisin na po natin. Namigdatan? Ako nagbuhat. Pik! Ala, mapiling. Ako nga lagi. Yan. Yan. Ayan. Luto na po. Yan na po ang finished product natin. Yan po yung ginataang gabi with suso and pretong baboy. You know, cold is cold. You know that.